to'xtab. Oldindan amasini tutmay qolishdi. 12 baş Kuman. 3 Kuman havoga var. Ildı bolup kalsar. 5 aylanma aldığımızdan 6 olacak. Federasyonu Prezidenti Hürriyet İşler'e uyuşturmaktan Akçol Akbaat'ın gözünün demir geçmelerini çıkarılan Federasyon Akbar Burak Bekir. İrlanda'da futbol atlar arasında ağır bir atçavuştayın ırdalıp koyulup bir atar. İkinci aylanmadı göster yönetimi. İkinci aylanmadı göster yönetimi. Altına uğratkan 11, 12, 7, 12 var. Kuman Ahmet Usta 9'u geçti. Buna 3'e geçti taraftan. İkinci aylanmadı göster yönetimi. 8. 5. 3. nomerdeki Kumanlar. Hop, burada bir uçuk geçti. Emin bunday olur. Bunday olur. O sonunda 11 baş Kuman. İkinci ayla bana göstereceğine. Başka şey yok. Bunday momutça bastıkça. Yorgodan bunday
параллельно кетип кетет. Блокуна күч керек. Момда келет эле момда болгон мушундай болгон жерге эң эле аз болуп кетти деген 450 килограмм салмак. Yok isteyip gelin. Bundan çıksakan bir risk yok. Bu ayakları güç gelin. Özüne butu geçse gerek bunun için. Üçüncü aylık parasıyla dördüncü, 12. 9. 7. Dördüncü nomerdeki olan Karabuz. Ana bütün ver ona. Dördüncü aylık parasıyla dördü. Bir hafta öyle geldi tamamdır. Dördüncü aylık parasıyla dördü. Bundan Çavuşlu Baygılar'ın Haybek Nurnazonoviç, Ağırlık'tan gelgen Akın Atağı, Cana Arma Federasyası'nın 20. yıllık komisyasının başçısı, Karakol At Meydanı'nın yetekçisi Fuat Eşmuhammedov. Aksırı kadar oldu. Soyut savun ya. Kötü gibi. Borekçer'de 3. nomerdeki külügü üskisine, altında dağı bir nomerdeki Kunanı üskisine top kaldı oksoyt. Oşolordu çıkarıp koyuyor. Jana birinci çıkan 8. nomer 3 kestirad attı. 8 çık kaldı. Ruber Kerimbayev azamatlıkı Tokmok. Eki, Udaşa, hokey yoldaşlığı, Türk Mikhailov'da. Şu ikinci, 8. nomerdeki kumandanı. Yorgo'dağı gülük tutkanlar aynı koyup. Iki gün men ele baronun butu ketip kaldı. Bana geldi. Kunandardın dövürtü, Kunandardın dürüşü jakşı. Dağı verret, Ayt Marek bolsun. Arma Federasyası'nın prezidenti Hakjol Akmatov Moğunça elдің başın biriktirip Kasiyetli Gölдің жээгинде өзүнүн айылында мына ушул жерде 6 төр ат чабыш оюндарын өткөрүп атат. 2 автомашина, мына Кунандын баш байгеси холодильник, калганы акчалай, кой түрүндө мына колдоочулар менен иш чара өткөрүлүп атат. Бул эми жетекчилик федерациянын президенттери дайыма өткөрүп келген салт улантып, бүгүнкү
иш-чараны уюштуруууда Ақтолго үйүлөсү менен аман болсун, агатылган жергежеги менен эсен болсун. Мына өзү баш көз болуп аткан федерациянын жамааты менен мындан ары дагы көптөгөн акчалыктарды өткөрсүн деп тилек кылалы. Азыр эми Кунандын бүлүктөр, Кунан бүлүктөр төртүнчү айланманы көздөй жөнөдүлөр. 12-9-4-4 айланманы көздөй жөнөдүлөр. 7-11 4-cü номерде Карагыз, Аламүдүн Бербулак. Ал эми 12-ci номерде кетип бараткан Сүлүк Кара, Ысык Ата Чоңданы, Иманалиев Чыңгыздыкы. 4-cü айланманы көздөй жөнөдү. Мына бул кунандар акырындан сүйлөшүп 10-cу менен 5-ci бараткан маалдары 4-cü айланманы көздөй жөнөдү. Ореке кетип бараткан 3-cü номердеги Газель Аркарчиев Халидулла Алаев району мына 4-cü айланмага ээлик жөнөдү. Азыр эми Ореке 4-cü айланманы көздөй кеткен кунандардын жүрүштөрү жакшы. 12-ci номердеги Сүлүк Кара жана 4-cü номердеги Карагыз экөө тең жеңил, салмактуу кетип баратат. Эми азыр дагы жыйынтыктоочу бир айланма бар. Ошого жараша билинет. 3 кунанга байгы бар. Кетиги артта биздин маңдайыбызда кетип бараткан кунандар баратат. Азыр эми жыйынтыктоочу айланманы көздөй жөнөйт. Ошого баарыңар көз салып койгула. Эми негизинен билинип калды. Мына алдыңкы топко чыгып, бир топ аралыкка алдыга чыкты. Судьялар, калыстар кетиги артта калган кунандардын номерларын жакшылап карап коюп тургула. Ай баракелди. Жыйынтыктоочу. Ал жыйынтыктоочу акыркы айланмага кеттиңер. Жыйынтыктоочу айланмага. Акыркы айланмага кеттиңер. Акыркы. 4-cü, 12-ci, 9-cu. 9-cu номерде Байгашка, Аляскар Ата жылкы чарбасы. 12-ci Сүлүк Кара, Чоңданы. Жыйынтыктоочу айланманы көздөй жөнөдү. 4-cü Карагыз, Шаршенкулов Касымбектики, Аламүдүн Бербулак. Мына ушу 3 кунан алдыңкы сапты баштап баратат. Андан кийин 2 кунан, 3 кунанга байгы бар. Акыркы айланмага жөнөдүм. 1-ci номерде кетип баратат Торуканат Түп Михайловка. Üç kunanga baygı var. Birinci gelgen kunanga. Buna federasyon жетекчисinin tarafından Kaladilnik birinci gelgen kunanga. Baygı fondu 11.100 som. Bir yerde kunan çavuşun ikinci gelgenine 7.000 som. Anı 6.000 somu Hıldoston 1.000 somu demirçilerden. İkinci gelgen kunanga 7.000 som. Üçüncü gelgen kunanga 4.100 som. Bunun 3.600'ü Hıldoston, 500 somu
demirçilerden. Baygelerde Toğ rayonunun eks hakimi Aybek Kurmanakunovich Televaldiyev jana Ağolöň ayılından gelgen aksakalыбыз Akun ata. Ошондой эле айтылуу саяпкер, мүнөшкөр Кубат Эшмухамбетов агаларыбыз байге тапшырууга даяр болдулар. Эми бул келген кунандарды калыстар чыгаргыла, четке чыгаргыла. Азыр кунандар күйүү менен келатат. Жолду açık koyalı, joldu açık koyalı. Kuday buyursa arımı, yürüyüşü, koltukların gerip Karatala ayınında 12 baş kunan çavulsa baygalçılar aldık göz sapka çıkıp geletat. Aldırkı sapta 4. nomerdeki Karagız jana 12. nomerdeki Sülük Kara. Andan keyin 9. nomerdeki Baygaşka. Mına uşular keletken maalı. Emi aldыбыздан ötkönдөйүн aytalı. Birinci keletken. Hır, Karagız. Ekinci 12. İkinci 12, üçüncü Geletat. Birinci gelgen Karagız Şarşenkulov Kasımbek Alamidön. İkinci gelgen Sülük Kara Sondalı. Üçüncü 9. nomer Baygaşka Alas Karata Жылkı Zavatoğu. 3 bayge.